and I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali di jeung urang Yudi Idui. Kumaha? Daramang? Terus nonton can episode 12. Nonton heula atuh. Ini rek lanjut episode 13. Oke. Utep, kemana Utep? Wah, kemana we masih sekolah? Halus tali sama Duna. Anjir, mantap nih. Hai. Kemana capek. Kenaon capek? Henteu. Ya, jelema susah mah kieu. Ih, halus ngetren ayeuna mah make tapial. Zaman now? Oh yo, zaman now atuh. Yuk ah. Oke. Yuk. Galau ae. Nepi lokasi syuting. Di Bapak Potret. Halo. Hei. Woi, ayo lo jauh. Hai. Udah nonton episode 12 belum? Kalau yang belum nonton dulu waktu subscribe ya. Om Brian. Naon, coba ini presenter nih. Ayo BM. Ya, tungguin aja episode selanjutnya ya. Nanti setelah Kita ada di daerah mana nih, Bang Bre? Nenggeng lah perbatasan. Oh, Nenggeng perbatasan ya. Ya, eta ya gunung halusnya. Burangrang. Oh, Gunung Burangrang eta ya. Tuh, teduh pisan nih tempatnya. Dilan sini Dilan nyasar nih. Oh, di Lancingan. Sik. Benernya ya mah acting hungkul. Bener. Pelanggaran ya. Pelanggaran FC ya mah acting hungkul. Iya mah diri mungkin ya. Iya. Banyak mah diri mungkin. Bener. Ternyata kan si Cecep seberapa jahat teh. Oh, tak. Ya ojak. Waduh, Ya mah acting hungkul. Lah. Aduh, rek ngageutkeun awak ya. Dilatih Kutep. Aduh, iya aya seniorna ya. 750 juta. Biar. Iya, aduh, iya baru nyatain. Aduh, akur Pak. Aduh, iya dilanjak akur ya aya CNN nih orang samperkeun. CNN ya. CNN. Belum. Ya CNN. Aduh. Gaya CNN Gunung naon ta, Cek? Eta teh Gunung Gelis. Gunung Gelis? Gunung Gelis kan? Gunung Gelis ya. Sugan teh Gunung Burangrang. Gunung Gelis. Oh, Gunung Gelis. Eta gunung, iya gelis. Aduh. Jangan lupa ya pantengin, tonton naon anu dirasa tiap minggu terus tayang. CNN selalu muncul ya. Tuh Oyok, Wati, pokoknya anak-anak permana tinggal ya, semua pada berkarya semua. Mudah-mudahan sukses di film ini ya. Banyak yang komentar biar filmnya ke layar lebar. Mudah-mudahan film ini bisa tayang ke layar lebar, terus fans-fansnya merasa puas ya buat nonton. Oke, atau non CNN. Oke. Kilo, kayak suka orang gadong kemana? Jadi kusama bisinan nangka mari ulang tahun. Jadi gue si Ojak di ulang tahun kan? Nah, jeburkan nih kemarin. Nah, sama tunang sama orang Bogor itu salah aja. Oh ya, kirim salam ke orang Bogor, Tasikmalaya, terus Cianjur, terus Ciamis, pokoknya nama se Jawa Barat we nya. Hatur nuhun pisan, tos ngadukung, tos ngadoakeun. Tong hilang subscribe-nya. Emangnya kena di subscribe lalajo? Can nonton lain. Gua lalajo nang geus hampir setengah juta, makanya subscribe-na 50 kene. Sigawa subscribe nya, sigawa. Woi. Tuh, ya. Babaturan. Oke, sakieu vlog ti urang hatur nuhun tos lalajo. Tong hilap dagoan episode 13. Oke, hatur nuhun. Mantap. Oke, bikin terus vlog kita. Oke. Vlog selanjutnya ya.